Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wassalam ala man la nabiy ba'da wa sallallahu wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ba'd. Ayyuha al-ikhwa wa akhawati fillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hare musidɓe julɓe tedduɓe mi salmini on milande kisitana ala mon goto kala koye korendira non en turki Allah kala ko o wondi e ande e o sayi ɗo en turki Allah yo Allah on ittanmo si tawi kadi woni ko newende o wondi e muɗum en turki Allah yo Allah on ɓeydanmo hari fatiɓe men yo Allah on yafoɓe. Haray musidɓe julɓe tedduɓe komi faala yiwde ɗo hannde koko fuɗɗinoɗen ko ñanden hiɗen yewtamo kala wiya ko oto woni wadde mana komo ardinɗen on hannde ardi ɗon mana kamen wona e fof woni ko arni bon kono haare toujours kadi mi wi'unomo kala e geɓum mon no nder ton hannde yewten fi todda paɗen kadi ko maɓɓe kon ko waɗi noon ila wiɗen e hetti indépendant bon laamiɓe fof laamodi e tedda paɗen kamɓe en kadi par ce que anani buyne na kanko kan he o jogaki kori appi o jogaki ɗum ɗo ɓe memen ala ton kono waɗi so waɗa kan heeɓi darande moƴƴa o tippi ko tiiɗi haɗa koye wattu haqqille ko tedda paɗe en ko maɓɓe enen kadi ɗen jogino kono ila ko lita kon fof ɓe men ɓen ha hande mi mantaki tedda paɗewa ko dandi aaden goto kame en ɓe yaltay siko rafle si ɓe nangi fof ɓeya ɗo e ɓe hewtoy ko kaso tawayi ɓeya fof cippinanoma leƴƴi heddiɗi ɗin fof ko tawata ton wo ko babe maki ton e ɓen nanguɓe ɓe men ɓen kano nder ton en yi ko feƴƴi ka stade kon fellunoɓe ɗon ɓen fuu hiɓe wonduno kadi haali pularɓe ɓe fulɓe en yi kadi fayin ko wowlowo e kanɗo gon kadi kon joga hande awa heddiɓen kadi wonɓe nini ɓen mante kamon kon aro yeyi ko waɗi ɗon ila fuɗɗa en 58 ɓe hande ko non kala laamiɗo koye ɓe woni ɓawa makko ɓe lorra en aroya noon ɓe artanoyamo kanko kadi wattane haqqil so yii makka yimɓe no yawde hande hajju woɓɓe ferewo ton nokkaje ɓe wiya nden nokkure ɗon ko saytane wona ferede cheytan ko bani adama jamfinoɗo honɗum leydi makko ndin e yimɓe makko ɓen o falanode par ce que o hollino ayɓe ɓen wi yahe ko ɗon lawol ngol hikkori selon bindi ko Allah non woni ko andi ko wona farede kaaƴi o ferete kadi ha ñande dangal dari saabu honnum jamfagol yimɓe mum e leydi mum selon histoire enen kadi ɓe men ɓen ko noon ɓe walle kala laamiɗo ɓe artanoyaɓe kadi fengon par ce que wona ko heddoto wonɓe kadi nini ɓen ndaare ko feƴƴuno e ɓeya artay kadi e mum wona min noon waɗi mi yalaki kono ndaare ko feƴƴi kon ndaare musidɓe julɓe tedduɓe ko wonɗen wiwde ko ɓeya ndaren kono nelaɗo maki e hadis sahih ɓe maki ala wattane haqqil innal quwwata ko ramuyu ɓe maki ande dey ko woni fi doole ko wawgol fellugol fellira finkari fellira sarde combat fellira baton sous-marin fellira mig dow ko nelaɗo maki komɓe ha nanno ko tetta paɗen hiɗa wawi wona mo wonɗe felde wonɗe wiide kono en wiyale ɓe fellu ɓeyto mais ko sewti kadi ko dandugol en a won ɗeɗo par ce que si ɓe yeehi ko kon ɗo yiide yimɓe no barmine no felle ɓe men no nder ton ha hande ɓe dandi en min do mi yaali mi nanal taw wona ɗon kadi woni ko hatti joma no daali e qur'an e suratu nisa ko aya capanɗe jeeɗɗi ha ko capanɗe jeeɗɗi goho joma daali honi qur'an ba'da auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim o wi ya ayyuhalladhina amanu ko on yugonɗinɓe Allah o wi hudu ƴette hidrakum dan alaji mon ɗin ko wonɗi won ɗin ɗin ɗiɗon fellira ka ginti e ka nder ndiyam e dow o wi fanfiru hubatin yahon groupe hoy awin firu jamia ma on fof mon goɗon yahon siɓe ndaara ko bindi yewti komɓe kadi woni ko haalana ko tedda paɗe wona an wona min wona mo ala hayi hunde jungo meho ko honnum ɓe nafi en hayi hunde ko ko wonɗen sonkude fof wi en ko ɓeeto wallahi wata goto toñuɓe koɓe men ɓe woni yeeso ko ko wonɗo yiide no yalte fof rafle no yahe si manifestation waɗi yimɓe barmine felle ɓe men ala nder ton kono ha hande mi yiyani koɓe dandi goto e men waɗali
awa ko ɓen hana felede wona on mo wonɗum wiwudu kanko goɗɗo noon hunde gasa so tawi goto hoore ala o woni yeeso kono kanko ndi sonko si o wallitete awa si on waɗata wota goto felmo hare musidɓe yiɗu teddugo ɗo mi hattude hannde hare mi torki Allah yo allahu on faamin en ko yiwɗen kon ha hewti hande ɗo aska enen kadi wawgo defandugol hoore meɗen. Assalamu